Play P Baro Shagatuk Khubor Jangi Don Bosco Media Network. Kimat Bakong San Mentakasni Kilong. Labuns nem marching 8 Kipat Ba Nakadaw Kaan Armed Forces Special Powers Act Ong James Ki Sangma. Berking Ka Jylla Kinong Let Nyong Wan Ban Mat Nagajing Sapriang U Virus Omicron Cha Ka Jylla. Infant Klanjung Ki Kinong Tre Ka Kwat Ka Kya Meghalaya AMRI 108 Lada Umpentu Tulap Ka Sorkar Yaki. But Yasoy Soskolar ka Don Bosco Sports Academy Shillong but ka Pay for Right Football Academy ban continue ka Jingele Akai Football. But mintangin pa siya Khubor ba kampanya. Kasing San Hima Sima National People's Party harungkat ka Jingedon lang ka National People's Youth Fund minta kasngi kila pelong ya ka candlelight vigil ha office rekam jangka kum kadak ban kin mau buram ye kitu ki briu ki baladu e yala ka jing em ha ka jingesiat ha oting nagalan. Habakren na kani kasngiu Menteri Katanat Kakwat Kakya o James K. Sangma uloong bakasing NPP ka persya jury ka an Armed Forces Special Powers Act but lokan turu ikijala jangathan chatay lammingi bandawa na ka Sorkar India ban weng no ya ka an Armed Forces Special Powers Act ka ba aibor palatpot ikishipay. Solidarity with our brothers and our sisters in Nagaland. We would like to send out our condolences to the bereaved families, some of whom have lost their major bread earner. And this is really something that has brought into focus the whole discussion about the Armed Forces Special Powers Act, the draconian nature of the AFSPA, the way that despite many justifications for its imposition in the Northeast, it has, on the contrary, worked against bringing about peace. Despite the many times that people of the Northeast have voiced their objection to AFSPA in the Northeast, and also our party, the NPP, which has always been very vocal against AFSPA. Nothing has happened, but today I believe that 14 of our brothers who have lost their lives, this should not go in vain. We must all stand united, not just people of Meghalaya, but all the people of Northeast, all our brothers and sisters there, not just the people of Nagaland, to come together, to stand united, and to say with one voice that we do not want the AFSPA, we want it repealed. And this is also a moment for us to appeal to the government of India that AFSPA should be repealed. And we maintain this stand that we have, that we are against AFSPA. And Meghalaya kalong kabalapin kre banyada na kajingwan rung jong kanyang jingpang Omicron cha Meghalaya laong Menteri Katanat Kakwat Kakya o James K. Sangma. Habakren ni kinong thok kot Khubor ha ka office jong ka NPP ha Shillong o James K. Sangma ulay thuo pakatanat Kakwat Kakya kalanang pen klan shu ikijing trekam jong ka ha kijaka bakipat ba kiyo bandrung syapo ka Jylla. We are being very vigilant about Omicron and the possibility of it coming to the state of Meghalaya, and we are taking precautions. All the protocols which have been in place, they are being enforced, and we are also monitoring the entry points for those people who are coming into the state, so that any kind of spread from visitors can be avoided. And at the same time, we are also going on a vaccination drive in with a renewed vigor to ensure that we increase our vaccine cover, not just for single doses but for both the doses. And we hope that Omicron will not have that kind of an impact in Meghalaya. But yet we are preparing for any kind of scenario that may emerge. See, it's too early to comment on that. Depending on the situation as it unfolds, we as a government will take a call on that. Yes, most of them are ready, and those which are not, we are expediting them.
Ka all joint master rule workers and labor union hakash pautrik banai nopra kalapin kuk burom ye kinong yalam jong kaseng kibalaya lam lenti kaseng la lais nem kinthi kumjuru ye kiwei pat kiri rangba balai don benta ban kershan ye kini kekenhon ye kini kajing pen kuk burom la pelong hakajing ye kenduk lang ke 6th annual general meeting jong kaseng hamadan Jerusalem Juwai Hakani kejingelang lay shiminta di master rule na kita nak terekam beper ka East but West Giant Hills District kentup ru ki batray billa midday meal cook ki batray mystery but ki way kasing kapin pau i kejing sngongu i dukot jangka ki balawan ra jing job haki katu kat ni ki mat jing dawa Pijuk les kur fiko Laudam. Lai baik sah. ta les kur fi ate ta dok ke kelas ipo ti Oh, ke kelas naik tengah dah lai lo. Kalau kamu dah lai lo dah hab dok yap dok im korek kini kam yo ukra gi kon yo play school yo ui gisa yo suk kemenret kemen ko wi ge yang ki. ta ong pi mstaru hak krek pi kamun ye pi pelai kur kini ki kon Mai tadi bam khat nap no. tapi bang mat gaji cit chat ma Ha. bun bat pi du sala Do solat do in do i no. ta hi kong Tu ki kon lek ki ngat bet ki sedang teh. Kalau pelai ke bet dekat teh. Mete. Mem dia orang pi. ta wa kelit ite kena han ong pi myok kena pi e tam di nu yok kena kong Ngah temyok kena do dai ya pi. kena wa chong em ma ni chnong Mem ki macam ki yin sudah. Sekiat pi kam ni wan pi je ni dah tok kena pi dah ni wan ni chnong pi. i chnong yang i na ai ta kong de lek kat Apa ya dah. Tok ai dah kong. Dek pi tu kuai. Dia dah. Teratur suka cha no. Di cha pi no. la de e pi ta di bai nong kong Aduh, dah pi. Hadin balazdang kajing ki baklem bo por ka Giant Hills Truck Owners Association na do ka hendriu tering udisi ka East Giant Hills District USS Emle ulakhot yakren yakini ki arliang mamla ha conference hall office trekam jong uha clearian ha kajing lang balashim binta deki karkhana khindo bilat hapo kalama ka all Giant Hills Cement Manufacturers Association but ka seng Giant Hills Truck Owners Association kajing yakren jangki kam shimla seiso AA Habalakut kajingelang u President ka All Giant Hills Cement Manufacturers Association URK Parik ulong balada kidang beteng kajingeki nakaliang jangki kum ki bapenya yaki karkhana kimban se ban khangno Upawan Joshi Secretary ka All Giant Hills Cement Manufacturers Association ulong kumba menteri rangba do kari Narendra Modi ukwa ban penroi ki jilla ka than mi ngi ladon bon bha ki project balatre Di Henry kajing sangye kit kendau bilat kalakta bhai kajing pentre wat ki batre hakajalla kumjo. Nakaliang u President ka Giant Hills Truck Owners Association Unidamon Chulet uloong banakadaw baklem mi kanu kajing seiso hakani kajing alang kumta kaseng kanying scam hakanong rim ban beteng kajing ki lada umyo kajing dawa. Which we have agreed about 1100 metric ton per day. And on the basis of that, the plant has been discussion has been made. Now, today's discussion, we have also agreed today that if they are not agree, we will discuss among our members to increase further more quantity to dispatch in Parnihat. But sir, this is purely depends on the department of the market. This is not necessary, just we are to dispatch whatever the quantity is needed as per the association. This is as per the requirement of the market. We can dispatch whatever they like if the consumption is more. In Meghalaya only 8 to 10% cement consumption. And our lot of the cement is going for outside. Anyway, that the present decision
has agreed about the 6 persons from the association side, and from our side we will discuss among them. Tomorrow again we will sit down with the TC and we will try to come on the conclusion. To dewu buram eu disi da chimkhia ukut igni meeting yang on ne hai ni hat kamra yang kihi wada himkhiau ukut ugisman factory wa igi JSOE ta nagadau wa pembuat kini ga kita kador wa sarkari i karu kam tegam idangu continue being strike na lekku perpari pajba le yu yacha gi gijing itu ugani pembuat ki da kular gi step wi pembuat ugani gi cement factory wi chong step oki hadin yang step yo pat ki gua pembuat yang ki talada bat ki andre ye ka wang strike lanam bat ki te continue being strike Timintang ini Pashwa Shipor Shikijing Penbana. Timintang ini pai biang shiki khubor badangsa. Kinong tre ka kwat ka kya jang ka Meghalaya EMRI Workers Union minta kasngi kilo ong bakin hapan pen klan ni kijingi ki jangki lada ka sarkar kampen kiwi ka tulop jangki. Kini kinong tre ki baai kijing shakri jangki bat miet bat sngi kilo ong baka tulop ba prahajar tingka shibanai na kabenta uwe unong tre kam yahap shu na ka jingki udor palat jangki mar ki mata. Habakren hakinong thokot khubor ka President Jong Kaseng ka kong microlinas imli kalau ong bakani ka kunhun kala dep ai ki jingdawa jongki Henry kita ki jingdawa kim shim la trikam nakadaw ka jingkliang menteri hakatanat ka kwat ka khia bat lakat ni senam ya ka health department tingi la dep ai how kani ka nyau tarik arkhau tarik jong u banai Julai ni lawan ai ka shithi halor jong kani ka subject jungi nama hakipor mensyua ni bu lai pun teliki demand jungi tambaya ka pementapat ngi fokus be tang art teliki jungi ni fokus be tang art teliki demand jungi kata ka dei ba ya ka salary jungi namar ba ka ret palat kat ni ka kum ka market price minta ba kala kiu ting ui ba ka ni ka tulap jungi bat i jingkiu jong kani ka market price kam ya hap shu hai ru ti ni ko ban bang ni first subject hi ka bangi wa ban kran hani ka por ni bat be ya atli ki demand jungi kata ka de ka ban pen kiwi ka salary jungi namar kala ret palat kam ya hap shu ti bat ka ba ar pat de ka de ba kin namta ka job security jungi namar ba ni kwa ba ka sarkar kan shimti hi dadadi kani ka service kinum ai kinum privatize yu kata ba ni ban man ka por ni kwa ba ka sarkari kan penyat ya kani ti kalong ba ngiu i ba ka ni la le ni la ya den ti na do men senam ni la ong ba pet ni la pentip sya ki pat ba ni la pentip sya ka sarkar ni la ai kini ikot haka ndreu tarik jong arkinyo tarik jong arpo tarik jong benai bahnyo ni la ai is al hack ti ka jaba haka arkinyo tarik i hiya shuki no mai
ti hang tu ka pen kelumar ngi namar ba all these years iong ba ni we are not sitting idle, we are doing ka sarkar kam shong klik ti ra kadang tre kan ba iklam le ai ra te ka wan le ba ka mas ndap ai kan ni kalata ba kin le something mo kan ni demand jungi to na kalai kun rutulingi klam pecho kita ki bareng jungi ni pe be kan stick be ka mantahi ban pen kiyo ka salary jungi kat kung ka working hours jungi bengi tre bat meet bat sngi mo 24/7 baro ki pe ba kita kana service kaya ti ngi kwa salary jungi kan kiyo ti nalor kata ihya shuki no aka aku nyu tare kumbabalo ki pa ba kitip ihya shuki te hadin pada ki ai no ya isa chambo shulai ti mai il tangkum tu art life ti ka change no ka portfolio dan ka change sa isa preston pensong ka change sa ti ya irong ila kan nakaliang jungi ngila ay kan ni shiti haka art kulai trik ubnai ba kan la kan poi kan ni shiti iru tangba klem dan ba khat yangi klem dan ba sunyo ya ka bangi ai mangi ti hadin pada ka jab yang ka change yang ka portfolio ba ya ka health department labat de isa James ka taru tong lele tang yok ka ba ka sarkar ka ban change ni li ai yang saya isa James ru ya kan ni ka shithi ha ka sau tare ubnai ba shipau ti ni expect ta katnis ni kat ni banai ni la sha mo ngi la sha kat ni tangba ndan ba sngap yangi ti ni lawat ya ki appointment ru ki appointment bangin ya kendu isa James bangin ya kran halo kini ki issue jongi tangba hadu menta lengba ki seng bahalang kat tu kat ni seng bahalang la ong banyi kendu i ong ba ngadon shadi ngadon shatai long ampat light up ngandawan nang ni ngang se kendu tangba hadu menta long dipat ya kendu ya i tingi kwa ban ong ba kani ka syam long ni kum ki nong tre mo ni i ba ka sarkar ka klem sut nyo yangi kam sut nyo Ka Don Bosco Sports Academy Shillong Province kalay soy soskular bat kape for right football academy ha Shillong minta kasngi kani ka jingi soy soskular ha pading jingini ki artli ki jaka ai jingi kai le kai football kalong ban ai jingkar shan markel liang ban kintiwi ka jingi le kai football hakani ka jingi soy soskular u youth delegate selection province of Shillong usketri jongka Don Bosco Sports Academy Shillong uba ai bor shabong bat kuwei kila soy nakabenta ka Don Bosco Sports Academy Shillong. Nakaliang jong kape for right Academy Shillong la soy du president uba Frankie Khar umnuat bat kuwei. Hakani ka jingi soy soskular ka Don Bosco Sports Academy Shillong Province kala kli ka juban lak ban sha ban pelong ya ka jingi le kai football hamadan jong ka St. Anthony's ka jing pin biang ye ki uniform ye ki nong le kai bat kuwei. Nakaliang jong kape for right Academy Shillong pan kan hab ban yarap ye ka Don Bosco Sports Academy Shillong ha ka be day ban ai jingi kai ki nong le kai bat kuwei ki jing don kam ban kintiu ki jingi le kai football. Kumshi benta ban pinmi kasin yang lani ka fan jong kasin juk nak benta ban la ban pintelun yiki kam beper nakaliang kasin juk kiseng long kemi balang Catholic nongpo parish haka khatwei turik benai nopra arjar arpwe kala pelong ye ka yau delang ka bashisngi ye ka balatip kum ka food fest kam jumble sale ye ka tei ka yau delang la pelong hamadan basketball jong ka St. Paul's High Secondary School nongpo bat ye ka tei ka yau delang la ju pelong haman la ka shisin shisnem Hakatay kasngi lawan bansak hido MLA kanongpo constituency uba Miral Bonds Aim, hakajinga don ringkat lang MDC kanongpo constituency uba Balajit Rani, balakirku kado ashwaban pli yakatay kayo da I Father Parish Priest jong kanongpo parish I Father Augustine Kotala. Bat lawan banya shiminta rinti badis no aktilang da kilong kami kiban nagibalang shinong beper kibaha papo kanong po parish kibalayawan bandi kijur kijhep tenrai kibajurep hi kijat jingbam bat kijat jingshet tenrai kibala shet hi ban kentiu ya ki imlang ka salang ka jongi beper kibang luji hakane ka juk ka bamenta kidi kilong kami kibami syakmat na ka benta bante ki imlang ka salang na ka benta banwara ai jing teli haying hasem Nakapata banwara ajing te song hapadeng ukpa ka kami bat ikun. Nakapata banwara ajing te song hasnong hatau. Nakapata banwara ajing te song hak imlang kasalang hagi babun gi benta. Nakapanta banrat deng khong yijing sniu gi babun gi badon. Kilong kami gi bi jungi. Kidai gi baju yang kum kasti nakmat. Banyada ya ga jaj bandriu. Banyada ya ga balang. Banyada yijing sniu gi babun. Ki bala persang bandrung hagan negi imlang ka salang ka jungi. Imlang aban kelet ya ka contribution
Lani ya gajing no senyang jong gilong kemi. Haki benta ki baper. Kidai gilong kemi ki bayang hakmat. Kum kasti banyada ya gajing sniu. Lah kidai gajing di pun buat. Lah kidai gajing million ki besniu. Lah gajing persang jong ki kun samla senrang ya ki kam di drok sepat kum ta ter. Ni kidai gilong kemi ki bawan syakmat. Lembagi senggentei, lembagi senglong kemi balang, lembah hasnong hatau ki bayang banyada naga banta ki kun samla jungi khamtam. Kami kayu jungi ngela sedang eka nadu senen araja katra kendai. Dan we house senen araja ko mungkin senen dum siam lala pelong na kadau ke jundan jongka eka lam. Te matau senen ngela persiang yang ban continue ya ketika kami sedang araja katra. Te kejing tu jungi bangi pelong ya kami kayu. Pelong ba kuat ba kandon kejingnya trilang jong kilong kemi balang nadu ki balang Shillong ki sub district la habit parish ka ba ki balang Shillong ki warra ki jingshet jingtiu jongki hangi ka fon galik saka balang Shillong jongki tapi de ki jur ki chap de ka ba ki balang Shillong ki senyang ka fon ka ba ki di nang tu galik saka sub district dan tapi ki jain ki nepat ki ba ki paralong kami jumi ki ya wanra kami pade ki kabami na kami pade talong makan fon ka Paris nang bangin la ban pania ki tam ki jam ki bayade ki kam sim ta ka ki jum ki ba misan ki jumi ba mat ki jo akan don ki jumi ki jumi kami ki jumi ku ka ye pat Bat dah kitu ki khubor ngilapoi shikapukun tak ada pengina syambiang kublai shipon.